Dobroveče, vi gledate Upitnik. Srbija od nedelje 24. marta obeležava 20 godina od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Da li se rat mogao izbeći? Debata u javnosti o tom pitanju traje i danas, 2 decenije kasnije. Koje smo pouke kao narod i država izvukli? O tome govore moji gosti, učesnici i svedoci u događajima 99. Momir Bulatović, bivši predsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije, koji je, Ustav mu je to propisao, proglasio ratno stanje u zemlji. Dobroveče. Dobroveče i poštovanje. Nikola Šajinović, potpredsjednik Savezne vlade i jedan od pregovarača u Rambujeu. Dobroveče. Dobroveče. I pukovnik Tijosav Janković, komandant 250. raketne brigade Vojske Srbije. To se nekada zvalo, odnosno sada se zove ta brigada. 250. raketna brigada za protivvazduhoplovno dejstvo. Vi ste učestvovali u obaranju američkog aviona F-16, o tome ćemo razgovarati kasnije. I hvala vam svima što ste došli u emisiju. Na početku da pogledamo prilog u kome podsjećamo na žrtve razaranja zemlje i okolnosti u kojima je doneta odluka o agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju 24. marta 1999. Prvi put u istoriji bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prilog Mirjane Purić-Karasović. Savezna vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o proglašenju nastupanja neposredne ratne opasnosti. Smatram da je Narodna skupština veoma ispravno postupila kada je donela odluku da ne prihvati prisustvo stranih trupa na našoj teritoriji. Došlo je vreme za akciju. Američke vojne snage zajedno sa NATO savezničkim trupama počele su danas vazdušne napade na srpske vojne ciljeve u bivšoj Jugoslaviji. Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Beži, kaže, Goco, unutra, kaže, bombe padaju, neke bombe padaju. I onda je ona pošla, kako je pošla, došla je do ovde tu 10 metra. Evo, ušlo je 3-4 metra i onda je pala bomba. Popodne, kad je sin došao, on je samo rekao, nema od Milje ništa. Imamo i sina i unukice i sve to, ali njeno mesto ne može da se popuni. Kao učenik matematičke gimnazije prvog razreda je imala planove kako da uspe u životu. Danas bi imala skoro 36 godina. Nemoć. Jednostavno, kad vidiš da si nemoćan, da bilo što da promeniš. Kasarna u Kuršumliji napadnuta je u nekoliko navrata 24. marta između 20 i 21 čas. U napadima aviobombama poginuli su potpukovnik Vlastimir Stanojević i potpukovnik Zoran Petrović, obojica iz Niša. Druga bomba nas je bacila u vazduh i mi smo leteli kao u bezvazdušnom prostoru. Treću Tomahawk bombu ja nisam ni osjetio, ni ništa, jer već sam bio u komi. Grad je bio pun dima, onog motornog, jer je puklo tamo po rafineriji su. To je bio dim, to je bilo, nije moglo da se diše. To je bilo jezivo. Čak su morali da trče da benzin prepumpavaju iz jednog u drugi rezervar. Pa da sam imao bilo kako i atomsku bombu, valjda bi pucao na te avione. Ciljamo na vojno-bezbednosne snage i prateće objekte. Mi smo apsolutno znali da su takvi ciljevi legitimni. Da, apsolutno, i to jesu legitimne mete.
taj naziv, to još više ljude pogađa. Kakav milosrdni anđeo, to je daleko od toga. Ljudi su stradali, ljudi koji su nevini. Da, to su bili dani koji su promenili Srbiju. Pukovniče Jankoviću, vi ste 99. bili mlad starešina potporučnik sa svega 1,5 dana radnog staža. Radno mesto? Bio sam na dužnosti oficira za vođenje raketa u 3. raketnom divizionu 250. raketne brigade PVO. Radio sam u Jakovu. Za šta je bila zadužena jedinica? Pa brigada kao celina bila je namenjena za zaštitu strategijskog objekta Beograd. To je naš najvažniji, najznačajniji objekat PVO i brigada je svih 78 dana branila Beograd od izviđanja i dejstva iz vazdušnog prostora. Možete li tačno da opišete šta ste radili u tim danima neposredno pred 24. mart? Kako to izgleda kad se vojska sprema za rat? Ako se tako može reći. Pa može se, nažalost, tako reći, zato što smo mi već tokom 1998. godine imali na neki način probu i potpunu pripremu za sve to što nas je zadesilo tokom 1999. godine. Pripreme su sveobuhvatne, obuka, materijalne pripreme. U principu bilo je sve spremno, čekao se samo trenutak da i posljednje jedinice napuste svoje mirnodopske lokacije. Deo je već bio u manevru, deo u očekujućim rejonima. Konkretno moja jedinica je popodne 24. dobila naređenje da napusti mirnodopski vatreni položaj i da krene u posjedanje narednog, odnosno rezervnog položaja. Gde su bili rezervni položaj? Pa konkretno 3. raketni divizion je posjedao vatreni položaj i dejstvo iz rejona Donjeg Srema, znači reka Sava, autoput, i mi smo tokom celog rata se kretali u tom rejonu. Ono što je ovako ostalo u sećanju za taj prvi dan jeste da smo hitno se preveli u marševski položaj, napustili mirnodopski položaj i započeli posjedanje tog narednog položaja kada je krenulo bombardovanje. Ono što je važno reći jeste da su na tom mirnodopskom položaju, koji je negde oko 20 časova i neki minut kasnije bombardovali, ostalo naših 8 pripadnika, jedan podoficir i 7 vojnika, što rezervnog, što aktivnog sastava. I prva misao tokom prevođenja u borbeni položaj na tom narednom rezervnom položaju je bilo šta je sa tim ljudima kad smo shvatili da su krenuli udari. Na sreću oni su pokazali snalažljivost i odlučnost. Našli su način da se zaštite i da prežive i to je na neki način utisak prve večere, odnosno prva pobjeda koju je jedinica ostvarila. Činjenica da je tokom noći, već koji sat posle ponoći, naš divizion iz Mladenovca, 7. raketni divizion, izvršio prvo dejstvo, to je prvo dejstvo raketnih jedinica, je također jedna moralna injekcija, nešto što je dalo nadu da se može i da trebamo da nastavimo onako kako smo isplanirali i da na taj način možemo da uzvratimo, da izdržimo, da istrajemo do kraja. O čemu ste vi razgovarali, vi oficiri, vojska? O čemu ste razgovarali u tim danima pred i posebnu danu u večeri kada je pala prva bomba? Pa, prethodnih dana smo se bavili našim pripremama i uz neki jasno izražen osjećaj nestrpljivosti, da stvari krenu u jednom ili u drugom pravcu. Naravno, svi smo se nadali da negde postoji neki mali procenat vjerojatnoća da se stvari okončaju mirnim putem, ali smo manje više bili svjesni da svi indikatori koji su nama bili prisutni vode ka jednom jedinom rešenju, a to je početak agresije i ona je naravno usledila taj trenutak da je to krenulo na neki način, ako se to može tako reći, i olakšanje. Da, to je to i idemo sad onako kako smo planirali, kako smo se dogovorili. A tokom
rada te prve noći, pa i nije bilo puno vremena za razgovor. Radilo se naporno prevođenje tehnike na nekom položaju u noćnim uslovima. Uz svu tu situaciju da je negde u blizini aerodrom Batajnica koji bombarduju, uz to saznanje da su naši ljudi ostali na položaju koji je također pogođen, nosi stresa i napora i nervoze, ali mi smo uspjeli uspješno... Jeste se uplašili? Pa ne. Strah je naravno prisutan kod svakog pojedinca, ali umeće i odlika vojnika jeste da ga kontrolišu, kanališu, prevaziđu i da urade ono što je njihov zadatak. I mi smo te prve noći to i uradili i spremili sve za nešto što je kasnije usledilo, a to je prvi veliki i možda najveći uspjeh naše PVO, to je kasnije obaranje aviona F-117 sa tog istog položaja. Mi ćemo o tome razgovarati. Gospodine Bulatoviću, po Ustavu, rekoh, proglasili ste ratno stanje. Bili ste jedan od najbližih saradnika jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića. Možete li da opišete te posljednje dane uoči 24. marta? Pa jeste li do posljednjeg trenutka ipak verovali da neće biti bombardovanja? Pa nadali smo se, nada uvijek umire posljednja. Računali smo da je zaista besmisleno, neprimjereno. Kako možete da branite ugrožavanje ljudskih prava Albanaca na Kosovu i Metohiji na taj način što ćete bacati bombe i ubijati i Srbe, i Albance, i Turke i sve koji su tamo. Ali samo da podsjetim, mi u tome grču smo živjeli mnogo ranije. Znate, u oktobru mjesecu 1998. je bio taj krunski susret između predsjednika Miloševića i Richarda Holbrooka. Tada mi formiramo na osnovu izjave i molbe ruskog predsjednika Borisa Jelcina naše odjeljenje za saradnju sa misijom OEBS-a. Htjeli smo da pokažemo i dokažemo da ne pravimo nikakve zločine. Gospodin Šainović je u ime Savezne vlade uradio na tim poslovima i to je bio glavni razlog da ga optuže i da bude osuđen u Hagu. Ali onda već u januaru mjesecu, bez obzira na zbivanja na teritoriji i na terenu i na našu činjenicu, na našu želju da dokažemo preko verifikacione misije da mi nismo zločinci, da ne ubijamo ljude. U januaru mjesecu dobija odriješene ruke Javier Solana, tadašnji gensek NATO-a, da može da bira vojne ciljeve. 3 dana prije agresije odlazi posmatračka misija OEBS-a. Mi ih pratimo, naše snage bezbjednosti, i znamo i onda čekamo. Prosto prva bomba kada je pala, uhvatite se za glavu i shvatite da tu nema ni vojničke časti ni bilo čega drugoga. Znate, 78 dana ove slike užasa dovoljno govore. Mi smo pokušali da uradimo sve da ne dođe do toga. Niko normalan, niko svjestan, niko pametan ne bi uveo u svoju zemlju ovakav sukob. Ali tada, tih dana, i tu ću završiti, se nije govorilo o pravima Albanaca na Kosovu i Metohiji, nego se radilo o kredibilitetu NATO-a. NATO je na 50 godina svoga postojanja tražio smisao postojanja i onda su rekli, ako ne možemo da riješimo ovu malu humanitarnu krizu jednom akcijom koja se zove, gle, milosrdni anđeo, onda ne treba ni da postojimo. Mi smo bili kolateralna šteta egzistencije i načina opstanka NATO. Međutim, obrazloženje za NATO agresiju je bilo da treba sprečiti humanitarnu katastrofu i etničko čišćenje na Kosmetu. Strana štampa je uveliko pisala da je 60.000 Albanaca prognano sa Kosova. I kažu da je najveća greška upravo njihova dostupnost medijima, čim su prešli granicu zapadnim medijima, gde se više nikakva reč Srbije nije mogla čuti. A moglo je da bude i drugačije, da je tako bilo i planirano. Ali da li iko može posle ovih slika da vjeruje da se štite prava Albanaca na Kosovu tako što bombardujete most u Novom Sadu, uništavate rafineriju i tad njihov general kaže zatrovaćemo im žitna polja. Proglasili su sve legitimnim metama. Kako je napredovalo bombardovanje, na početku su bili vojni ciljevi, poslije toga su počeli sa tako masovnim bombardovanjima da jednostavno to ne možete da izdržite i da shvatite. I jednostavno smo morali da ubrzamo privođenje kraju jer bi nas uništili. Prosto mi do dana današnjeg još nismo presabrali koliko su nam štetu napravili, koliko su bombi bacili. I ja sam toliko obradovan što u Srbiji sada se ovome događaju daje veliki značaj. Što se utvrđuju materijalne istine i činjenice. Evo, ako se utvrdi da smo mi krivi, u redu je da odgovaramo. Ali pogledajte koja je to nesrazmjena. Kako su ubijali potpuno nevine ljude pod nekim izgovorom da je u pitanju milosrdni anđeo. Kakva je bila vaša komunikacija sa Miloševićem? Šta su bile njegove dileme, ako ih je uopšte imao dok se približavao taj datum u kome su sve najave se i obistinile? Pa sve smo pokušavali. Evo, Nikola Šainović zna, apsolutno, čak i ispod granice nekog državnog dostojanstva. Evo, primite nas u NATO, samo nemojte da nas bombardujete. To ste predlagali. Kakav je odgovor? Naravno, sve smo predlagali, ali vidite,
ako bismo mi dali saglasnost da oni naprave vojnu bazu Bonstil, onda bi neka druga vlada mogla da povuče tu saglasnost. Americi i NATO-u je trebao prostor i to se poslije pokazalo. Mi smo bili prva stepenica, prva faza. Jeste li nudili vojnu bazu? Jesmo, na Kosovu? Ali uslov je bio da mi damo saglasnost. I članstvo u NATO, a kakav je odgovor bio? Oni su se malo nasmijali, nisu mogli da vjeruju, ali tu mašineriju, znate, niko ne može da zaustavi. Znate, oni su 6 mjeseci ranije, a to svjedoči iskustvo pilota Zoltana Danija sa onim američkim pilotom, kada je došao, sprijateljili su se poslije rata, što je divan gest. On mu je rekao da su oni 6 mjeseci ranije trenirali i imali su indoktrinaciju da su Srbi zločinici, da Srbi ubijaju, da u Srbiji, odnosno Jugoslaviji, postoji potpuni nered i tako dalje. Protiv te zahuktale mašinerije ne možete da uradite apsolutno ništa. Gospodine Šainoviću, vi ste bili na čelu zajedničke komande za Kosovo. Ko je još bio u toj komandi i šta je bio njen zadatak? To je jedan kolokvijalni termin koji su u Haškoj optužnici pokušali da ustanove, ali tamo je bila koordinacija, prisustvo su bili ljudi iz politike, vojske, policije u cilju razmene informacija. Koje tačno osobe, pretpostavljam iz državnog vrha? Znači, svako veče oko 7:30 smo se sastajali u kancelariji Bakija Anđelkovića, predstavnici vojske, general Pavković, generali Đorđević i Lukić iz policije. Razgovaralo se šta se danas događa i ključno je reći da je pokušao NATO, a onda i Haški sud, da to napravi, da to predstavi kao neku ličnu organizaciju Slobodana Miloševića. Organ koji je koordinirao akcije na Kosovu. U Hagu se pokazalo da su lanci komandovanja ostali očuvani, da je država funkcionisala državno i ta optužba je kliznula iz Haške optužnice, ali ključna stvar je u to vreme, evo kad govorimo o tome kako je to sve počelo, bila jedna trka hoće li izbiti mir ili će izbiti rat. Šta je presudilo da nije izbio mir? Ja mislim da je presudilo to što je u leto 1998. Amerika napustila trostruki mirovni proces koji je imao tri korena. Jedno je bilo na osnovu sporazuma Milošević-Rugova uređenje obrazovanja na Kosovu. Da počne školska godina 1998. na albanskom i na srpskom jeziku u školama. I to je išlo u dobrom pravcu. To je ušlo u tehničku realizaciju već. Drugo, bio je šatl diplomatija Christopher Hill. Dođe kod nas u Beograd, pregovara, pa da kod drugove, pa se vrati i nastaju dokumenti Hill 1, Hill 2, Hill 3, tako su se zvali, a oni su podrazumevali koncept samouprave u periodu od 3 godine kao privremeno rešenje, pa onda da se nakon 3 godine to dalje usavršava. I treće, to je akcija vlade Srbije da ponudi model samouprave za Kosovo. Deklaracija je potpisana, ne znam, gledajući se vratno sećaju, 18 puta su predstavnici vlade išli u Prištinu i na kraju izneli ceo taj koncept. Radilo se o tome da se tražilo da OEBS prvo sprovede popis stanovništva, da napravi birački spisak i da sprovede lokalne izbore na Kosovu. Međutim, situacija na Kosovu na terenu biva sve gora. Pa, znate, takozvana oslobodilačka vojska Kosova. Tačno. Zato što Amerikanci sa druge strane guraju jačanje OVK i onda onim susretom Holbrooka sa onim pripadnikom OVK u selu Junik, negde krajem juna 1998. demonstriraju da oni menjaju stranu, napuštaju Rugovu i prelaze na OVK. A odgovor Beograda je? Mi smo mogli samo da dalje forsiramo mirovni proces i da se uzdržavamo od borbe protiv OVK, što nam se dovodilo u još sve težu i težu, skoro nemoguću situaciju, koja je prelomljena kad je OVK napala grad Orahovac i otela 100 ljudi u jednom danu. To je bio užasan događaj koji nas je naveo da moramo da pokrenemo antiterorističku operaciju. Odnosno vojsku i policiju. Tako je. Samo da vam kažem još jedan detalj koji nije nevažan. Samo 7 dana posle tog sastanka Holbrooka sa predstavnikom OVK u selu Junik na Kosovu, u Ženevi je održan novi sastanak, opet Holbrook i OVK, na kome on njima rekao da će Amerika tako pritisnuti Miloševića, da tako promeni ustav da oni za 3 godine dobiju nezavisnu državu. To obećanje stoji danas.
24. kad su pale prve bombe, postalo je sasvim jasno. Ja, nažalost. Šta? Šta je postalo jasno? Da će zemlja nastradati potpuno ili je postojala nada u šta? Postalo je jasno da se velika sila ipak opredelila za oružanu vrstu daljeg borbe, za njihovu varijantu rešenja. I ja sam se zadesio u Prištini baš. Kad su pale prve bombe, posle toga što smo sredili papire, pustili radnike da odu kućama iz izvršnog veća, tu sam bio sa Zoranom Anđelković. Jeste li se čuli s Miloševićem u tom času? Ne, tog momenta ne, jer je bilo potrebno da se deluje lokalno tu gde ste našli. Dobro. I onda smo Zoran i ja izašli, pošli smo da odemo u štab vojske, pa onda u štab policije da čujemo šta se događa. Ispred zgrade zamračena Priština. Ništa se ne čuje, samo povremeno pucnji iz različitog pešadijskog naoružanja, iz pištolja, pušaka, ko na koga puca u tom mraku. Taj utisak mi stoji danas, tog užasa koji je tog momenta pred nama. Pukovniče Jankoviću, čime je vazduhoplovstvo uopšte raspolagalo u tom periodu? Jeste li se uopšte pitali šta možete u toj neravnopravnoj borbi sa superiornim protivnikom da uradite? Pa pretpostavljam da su naši pretpostavljeni planirajući operaciju PVO razmišljali šta i kako i na koji način upotrebiti naše snage, ali osnovna neka ideja je bila da se usredsredimo na ono što možemo i što moramo, a to je da po svaku cenu pružimo otpor. Jasno je bilo da su i u kvantitativnom i nekom tehničkom, tehnološkom smislu da je protivnik, neprijatelj znatno u prednosti, ali taj osjećaj, to saznanje nije smelo nikako da parališe neku odbranu, da usredsredi našu pažnju na to, nego prosto da nas motiviše da budemo istrajniji, uporniji, inventivniji, da pronađemo rešenje, da pre svega ljudstvo i tehniku zaštitimo od brzog uništenja, da ne doživimo slom onako kako su to oni planirali i kako je to... Za svega nekoliko najviše mesec dana, kažu, procenjivali su u NATO. Dovoljno je nekoliko vazdušnih napada. Da. I mi smo uspeli da prve noći sačuvamo sve naše vatrene jedinice, da izvršimo operativni razvoj, da već u toku prve noći se uspostavi borbeni raspored i rekao sam opet čak i da dejstvujemo. I to je tako ostalo do kraja agresije. Posljednji put smo dejstvovali u noći 7. na 8. jun. Jeste li vi imali nekakve obaveštene podatke o tome šta će od tog sledećeg ili toga dana biti gađano? Kad kažete da ste dejstvovali, kad? U momentu kad se već dešava bombardovanje ili kako? Pa, konkretno, jedna vatrena jedinica, raketni divizion, od strane pretpostavljenih u nekom momentu bude prevedena odgovarajući stepen pripravnosti, uključi svoj osmatrački radar i na pokazivačima radara vidi naravno da je negde u okruženju, u blizini se formira dinamički borbeni raspored neprijatelja i naravno sve ono što ulazi u zonu dejstva diviziona, zonu uništenja, na osnovu naređenja ili procene komandanta pokuša se izvršiti vatreno dejstvo. Nekakvi raniji obaveštajni podaci konkretno za taj izvršni deo nisu bili od značaja. Mi smo se bavili realnom slikom vazdušnog prostora, radarskom slikom i dejstvom po tim ciljevima. Kažete realna slika vazdušnog prostora. Je li tačno da je u nekim danima i 500 aviona ulazilo dnevno u vazdušni prostor iznad zemlje? U svakom slučaju broj aviona je se merio stotinama i kako su odmicali dani agresije, oni su pojačavali svoje snage, dovodili nove vazduhoplovne snage, povećavali broj pravaca, načine dejstva, repertoar UBS-a i naravno širili su spektar ciljeva od onih inicijalnih, prvobitnih do civilnih i svih drugih koji su razarali i infrastrukturu i otežavali, upropašćavali život i civilima. Znači, sa vojnih na sve druge cilje. Gospodine Bulatoviću, da li je Savezna Republika Jugoslavija, budući da nije izabrala, a mi ćemo o pregovorima također razgovarati, da li imala saveznike?
Pa mi smo Boga molili da imamo, uzdali smo se. Jesmo li imali i jednog saveznika? Pa tada, nažalost, nismo. A kad se čovjek vrati u to vrijeme, moram samo da podsjetim da smo mi 12. aprila 1999. godine održali Saveznu skupštinu i potpisali deklaraciju i predlog da uđemo u savez sa Rusijom i Belorusijom. Kada sve ove naše aktivnosti da spriječimo bombardovanje nisu uspjele, onda smo smatrali da bi Rusija mogla da ima snage i da zaustavi to bombardovanje. Imali smo ono trenutno olakšanje kad je ruski patrijarh Aleksej došao i tada naravno tog dana nije bilo bombardovanje. Znači Rusija je imala tada mogućnost da nas na neki način zaštiti. Ja to pamtim iz posebnog detalja. Međutim, nije. U javnosti je, čak i u medijima i pisano o nekom susretu Černomirdina Miloševića, tema je bio Kumanovski sporazum. To će se desiti kada kasnije, su ruski, ali ovdje govorimo o prvim danima agresije. Mi smo bili planirali održavanje Savezne skupštine i faktički smo potpisali, usvojili smo deklaraciju da ulazimo u savez sa Rusijom i Belorusijom, nadajući se da će nas oni zaštititi. Ja to pamtim zbog toga što je bila zakazana ta skupština na kojoj sam ja trebao da imam ekspoze, ali je te večeri umro moj otac. I onda sam ja došao i rekao Slobodanu Miloševiću, znaš šta, ni moj otac nije stigao na sahranu svome ocu, zato što se do 1948. godine kao mladi partizan tukao sa balistima i šiptarima na Kosovu i Metohiji, pa neću ni ja stići na sahranu svoga oca. On mi je rekao, nemoj momo, čeka, Savo je bio fin čovjek, zaslužuje da se pozdraviš sa njim i onda smo odložili skupštinu za jedan dan i mi smo to izglasali i nismo nikada dobili odgovor sa druge strane. A zamislite, stvarno se hvatate i za posljednju slamku. Pokušavali smo onda šta smo radili, znači zašto je ova zgrada bombardovana? Zato što je ona širila istinu o svijetu. Znate, imate niz aktivnosti. Kad Nikola Šejinović ode dole u Prištinu, mi nemamo pojma šta on radi. Zato što ne postoje veze. Znate, vi sjedite tu, ne možete da komunicirate i sve što biste rekli ode direktno u veter, ali to je bila istovremeno naša prednost. Oni su nama prekinuli sve sisteme veza, čak i između jedinica, ali su svi ljudi znali šta treba da radi. Ovdje je život funkcionisao ne na bazi naređenja, iako je bilo ratno stanje. Nikada se nije desio neki veći stepen jedinstva ljudi koji su osjećali koliko je nepravedna ta agresija i koliko je surovo kažnjavanje, pa onda moramo između sebe da se povežemo, da budemo jači i pomognemo makar jedni drugima. Vi ste, gospodine Šajinoviću, bili jedan od pregovarača u Rambujeu. Ambasadori 8 zemalja članica NATO ovih dana izrazili su žaljenje zbog civilnih žrtava uz ocenu da je diplomatija podbacila 1999. Zbog čega su propali pregovori u Rambujeu? Dosta toga smo slušali o famoznom aneksu B. Da. U kom se definisalo i to da NATO snage imaju svoje suvereno pravo na celoj teritoriji Savezne Republike Jugoslavije, kao i da su imuni na svaku mogućnost krivičnog gonjenja, da imaju ogromne ovlašćenja od hapšenja do ne znam čega. Da li je to bio osnovni razlog? Pošto ima i onih koji su i tada bili na vlasti, koji tvrde, a i danas nekih svedoka iz sveta koji tvrde da Milošević zapravo je samo glumio da je želeo sporazum, a nije ga želeo zapravo. Znate, ta pokušaj da se Miloševićem imenom prelepi cela kriza, pa da se sve objasni preko njega, je vreme obrisalo, stvar je nažalost mnogo gora. Mirovni proces, pregovori su trajali mesecima i onda su gubili šansu zato što je velika sila stala iza OVK. Stajući iza OVK, ona je stala iza ratne opcije. Kako smo išli bliže ka finalu pregovora, ka Rambujeu, to je postajalo sve jasnije. I zato u Rambujeu nije bilo pregovora. Zato se mi nismo našli s albanskom stranom, jer ona nije imala šta s nama da razgovara. Ali ste imali posrednike, među njima Petrić koji je bio ambasador u Beogradu, deo pregovaračke trojke u Rambujeu. On kaže, aneks B je bio vojni deo sporazuma, nije bio deo pregovora. O njemu se nije ni pregovaralo. On je preuzet iz Dejtonskog sporazuma koje je Milošević tvrdio, on svojevremeno potpisao i tako dalje. I nije uopšte bio predmet pregovora. I nije značilo da NATO namerava da zaposredne Saveznu Republiku Jugoslaviju. Petrić je u pravu u toliko što to nije bio deo pregovora. To je kad su pregovori na prvoj fazi, znate, Rambuja ima dve faze. Kad smo mi u prvoj fazi prihvatili politički deo koji se tiče samouprave, oni su odjednom izneli aneks B, koji kaže da je predmet sporazuma teritorija SRJ. Šta je ko imao nameru, važno šta je napisao.
Aneks B je služio da torpeduje svaku ideju da do sporazuma dođe. Jer vi, ako zemlju date pod okupaciju grupi stranih zemalja, onda ste se odrekli svog suvereniteta ne neke međunarodnoj asocijaciji u smislu Ujedinjenih nacija, nego dali to konkretnim zemljama. Važno je i to, značaj aneksa B je i utoliko što je u sporazumu pisalo da je konačni tumač sporazuma u sprovođenju komandant NATO trupa koje treba dođu na... Da, ali kupili biste, da li ste mogli razmišljati u pravcu da bi bilo kupljeno 3 godine na koje je bio oročen takav jedan sporazum, da bi se za to vreme možda moglo desiti nešto drugačije u diplomatiji, neka akcija u Savetu bezbednosti, neko pomeranje geopolitičko koje bi išlo u korist Srbiji, kao što danas tvrdimo da to postoji? Razumem vam dobru nameru, ali kad jednom predate suverenitet grupi drugih zemalja i potpišete istovremeno u tom istom aneksu B da će se za 3 godine održati konferencija koja će odlučiti o statusu Kosova. Odnosno referendum. Referendumom. Vi ste prihvatili jedno i drugo i dali ste legitimitet da se to tako sprovede. Ali kažu sve je bilo bolje. Kako gledate na te argumente od surovog bombardovanja, od žrtava, razaranja i posebno danas kada imamo takav status jedan? Znate, pod pretnjom da će vam oduzeti zemlju, ova zemlja i ovaj narod nikad svoju zemlju nije dao. Pretnja je bila u istoriji toliko puta. Pod pretnjom, pa da se uplašimo i kažemo neka, evo nosite vi, samo molim vas, mi nismo tako vaspitani. I ja mislim da bi se to lepo završilo, to je potpuna zabluda. Zato da smo to tada dali, ustao bi OVK, progon bi se desio, mi ne bi imali nikakav pristup, nikakvu šansu da se branimo i ostali bi sa dubokom istorijskom odgovornošću da nismo preuzeli ništa za odbranu svoje zemlje i naroda. Gospodine Vuletoviću, Vuk Drašković, koga ste inače krajem aprila smenili sa mesta potpredsjednika Savezne vlade, kaže danas, nesporno je da bi rat sa NATO bio izbegnut da je potpisan sporazum u Rambujeu. Da je Milošević, tvrdi on, prihvatio prvu verziju ponuđenog sporazuma, Albanci bi sporazum također bili primorani u nekom trenutku da potpišu. Pošto je on odbio, Albrightova stiže besna u Pariz, kako on prepričava, podobijamo predlog još nepovoljniji po nas, ali i dalje prihvatljiviji od bombi i gubitka Kosova. Holbrooke dolazi u Beograd, nudi Miloševiću pisane garancije da će Kosovo ostati u Srbiji. Šta vi kažete? Pa dobro, neću da komentarišem to što je rekao Vuk Drašković. To je deo javnosti, to je ideja dela javnosti. Pa činjenice to ne potvrđuju. Nikola zna da je propao Vokerov pokušaj još u januaru mjesecu da se iz Račka napravi povod za intervenciju. Samo je trebao povod. Sve su te puške već okačene, sve je spremno. Prosto molim da ljudi shvate da se tako velika sila, tako vojna operacija ne pokreće bez nekog ogromnog, teškog razloga. To se planira godinama unazad i tako dalje. Ali ne zaboravite, tada je jedna grupa francuskih novinara raskrinkala odmah laž Vokerovu i tada je bila među državama članicama NATO velika zabrinutost. Nisu neke zemlje htjele da još uvijek daju potpunu saglasnost za ovaj čin bombardovanja koji je bio presuđen. Ja uvažavam Vuka Draškovića, ali se ne slažem i činjenice po mome saznanju govore drugačije. Onda je morao da bude Rambuje. Zašto Milošević nije bio u Rambujeu? Je li se razmišljalo o tome? Kažu da su pregovarači iz drugog reda bili tamo prisutni umjesto samog Miloševića ako je hteo ozbiljne pregovore. Pa ne, evo Nikola je bio neposredni učesnik. Milion puta smo o tome razgovarali. Ja mogu da vam kažem da je koncept šta će biti u Rambujeu bio jasan pre nego što se sam Rambuja desio. Zato što se to ništa, nema tu nikakvog iznenađenja. To je proces koji traje mesecima, sedite s istim ljudima i vidite šta se događa. Zato je odlučeno da u Rambuje ode tim eksperata koji će pregovarati, da samo podsjetim, tu je profesor Ratko Marković i profesor Kutlešić, profesor ustavnog prava, potpredsjednik Republičke savezne vlade, koji će voditi, ja sam tu bio iz političkog dela, stari pregovarač sa istim pregovaračima
i mi smo hteli da vidimo imali ikakve šanse da dobijemo bilo šta. Lako bi mi to pretvorili u operativu kao što je dolazio Milutinović, iako nije bio član delegacije. Tako bi ujutru došao Milošević. Da je bilo ovolike šanse da bude pregovora. Tako da mi u Rambujeu nismo imali prilike da razgovaramo. Zato što je jedino što se tamo desilo odmah prvog dana, to je završena je formalna smena unutar albanske strukture. Rugova je formalno smenjen i postavljen je Tači. Da. I nema elementa koji smo mi propustili da pregovaramo kad nije bilo pregovora. Ovo što kaže Drašković, to je, on ima jednu viziju kako on misli da bi to izgledalo, ali na polovini pregovora mi smo dali pisanu izjavu u kojoj smo rekli da je Savezna Republika Jugoslavija spremna da razmotri međunarodno prisustvo i to i njegov obim i vrstu u cilju sprovođenja sporazuma koji se ovdje bude doneo. Da, znači, mi Albanci su nismo potpisali sporazum. otpisali ništa, samo smo htjeli da se prvo postigne sporazum. Dobro. Znači, imali smo ovakav pristup. Prvo, dajte da rešimo pitanje suvereniteta. Čiji je suverenitet na Kosovu? Pošto to treba da bude suverenitet Jugoslavije, onda da ispregovaramo samoupravu kako god hoćete. Oni nisu dali da se pomaknemo sa prve tačke. Pukovniče Jankoviću, ista jedinica je oborila i F-117 i F-16. Kakav je to avion? Vi ste lično učestvovali u obaranju aviona F-16 američkih snaga. Kakav je to avion i možete li opisati kako je do toga došlo? Pa da, 3. raketni divizion je zaista oborio i F-117 27. marta i F-16 2. maja. Dve različite borbene posluge. Jedan operator praćenja je bio i u jednom i drugom slučaju. Činjenica je da je tadašnja brigada dejstvovala 31, a sve raketne jedinice koje smo imali, pukovi Kuba i jedan puk i brigada naoružani raketnim sistemom Neva, preko 90 i nešto puta. Ja sam bio akter ovog drugog gađanja, obaranja aviona F-16, deo jedne borbene posluge. Kažete akter, šta ste konkretno radili? Pa oficir za vođenje raketa, to je formacijska dužnost unutar jedinice, isto tako i dužnost unutar borbene posluge. Znači neko ko na komandu rukovodca gađanja traži cilj nišanskim radarima, zahvata, predaje na praćenje, lansira rakete, prati let raketa, ceni susret rakete i cilja i izveštava komandanta, odnosno rukovodca gađanja o tome šta je viđeno. Pa konkretno 2. maja jedna grupa aviona je ušla u vazdušni prostor, podelila se u 3 grupe po 2 cilja, provocirali su prerano zračenje elektromagnetne energije u cilju neutralisanja jedinice i mislimo na osnovu nekih naših kasnijih analiza da je jedini cilj te večeri, te 3 grupe u stvari bilo neutralisanje, odnosno uništenje naše jedinice. Jedan avion se osmilio da uđe u zonu uništenja, provocirajući naše zračenje. Ovi ostali su lansirali protiv radarske rakete i mi smo taj prvi koji je ušao u zonu na nekoj daljini 15-16 km uspjeli brzo da otkrijemo, zahvatimo na praćenje, lansiramo naše rakete i pogodimo ga jednom raketom. Njihove protivradarske su bile nešto sporije. Kasnije, koji sekund kasnije po isključenju zračenja pale su negdje u blizini vatrenog položaja i kasnije smo naravno dobili informaciju da je avion završio svoj let na padinama Cera. Pilot? Pilot je uspješno evakuisan od strane njihove službe traganja i spasavanja. Mi naravno mnogo detalja koji su danas prisutni u to doba nismo znali i nije ni bilo vremena za nekako istraživanje. Ali vanredno ste unapređeni, odlikovali ste ordenom za hrabrost i danas ste komandant 250. raketne brigade. Tako je. Ja sam jedan od, da kažem, odlikovanih, unapređenih pripadnika jedinice i ceo taj rezultat je posljedica jednog skladnog i zajedničkog rada svih članova borbene posluge. Svako od njih, počev od rukovodca gađanja do operatora praćenja, ima jasnu i preciznu ulogu i zadatke i bilo ko od tih ljudi da zakaže
do uspešnog dejstva i rezultata ne bi ni došlo. Znači, rukovalac gađanja, tada major Boško Dotlić, je imao pravilnu procenu, odlično je reagovao na te provokacije, demonstrativna dejstva. Ja sam taj cilj brzo otkrio, a kasnije ključni uticaj na konačan rezultat su imali operatori praćenja, stari vodnik prve klase Matić Dragan i tada vodnik Radivojević Igor. I naravno uvek prisutan major Roksandić koji je bio pomoćnik rukovaca gađanja, zadužen za prestartnu pripremu raketa, pravilan izbor rakete i uvek sa nama u kabini je bio jedan vojnik, Đorđević Dejan iz Vranja, koji je sa nama delio te trenutke. Tako da to je, kao i u prvom slučaju, rezultat jednog skladnog rada borbene posluge i teško je tu i mislim da nije uputno izdvajati bilo koga, jer bilo koja karika kad zakaže lanac pukne i ne dođe do onoga što nam je svima bio cilj. Ali mi smo ova dva slučaja uspeli. Verujem da smo i u mnogo drugih gađanja, ne samo mog diviziona, nego brigade i svih drugih raketnih jedinica, da je bilo uspešnih dejstava. Znali ste koliko letilica, aviona, helikoptera i ostalih je Pa bilo je raznih pretpostavki. Broj je išao do 30 i nešto, ali nije profesionalno i uputno pričati o tome na taj način ako nemamo nekakve pokazatelje kao što smo imali u ova dva slučaja, recimo sliku, fotografiju aviona koji je pao negde na teritoriji. Znači država nema do dana današnjeg popis, niti tačan broj žrtava, niti letilica. Na osnovu nekih pokazatelja na našim instrumentima, pokazivačima, znamo mi odlično kada je bilo uspešno dejstvo, kada nije. Ali uspešno dejstvo, odnosno susret rakete i cilja, nije neminovno značio pad momentalne aviona negde na teritoriji Republike Srbije. Znači, oštećenje je moglo biti takvo da on, kao što je F-117, bukvalno padne u tačku ispod trenutne pozicije i nađemo ga tu na istom azimutu na daljini gde smo ga pogodili. Avion F-16 je napravio priličan let nakon pogotka. On je napravio krug oko diviziona, usmerio se prema Tuzli i došao praktično do Cera, skoro do granice. Sigurni smo da je veliki broj protivničkih vazduhoplova oštećen, sletao na aerodrome u okruženju. Teritorija Srbije je takva da moderni avioni mogu da istrpe dejstvo jedne ili dve rakete, bojne glave rakete i da takvi kakvi su slete. Naravno, bilo je verovatno i neuspešnih dejstava. Pretpostavljam da ćemo jednog dana imati jasno i precizno informacije. Hvala. Nastavit ćemo za neki minut. Dobrodošli natrag. Gospodine Buletoviću, vi ste želeli oko broja žrtava i broja letilica oborenih. General Spasoje Smiljanić je nedavno objavio studiju ozbiljnu i otprilike se tu dolazi u sva ograničenja negde oko 30 i nešto letilica koje je pretrpio, NATO izgubio. Ali je NATO izgubio tu najvažniju stvar. On se odrekao poslije ovoga stealth tehnologije. Razvoj stealth tehnologije i njihovih bombardera se mjerio desetinama milijardi dolara. I htio sam samo da kažem... Govorimo o nevidljivom F-117. Da. Pa i postoje osnovane sumnje da je onaj B-2 pao i da smo ga srušili u našim dejstvima. Ali ovo sam samo htio da zamolim. Znači, postoji precizan broj o žrtvama i civilnim i ranjenim i tako dalje. Ja ne znam zašto se to uporno priča. Evo, Nikola se sjeća, naša vlada je to tako uporno radila. Nisu odlazili ministri kući. Koliko je bilo? Pa sve smo sabrali. Stradali. To je sastavni dio naše tužbe koju smo uputili protiv Haga. Sudsko-medicinska dokumentacija, osoba ta i ta, ranjena tu i tu. To je 1000 strana. Ja to nisam sabirao. Šta se desilo na kraju sa tom tužbom? Ta tužba je, proglašen je sud u Hagu nenadležan za tu tužbu zato što mi Kobajagi nismo bili članica Ujedinjenih nacija u tom trenutku. Mi jesmo bili članica Ujedinjenih nacija, ali nam je pravo bilo suspendovano, pa je onda predsjednik Koštunica tražio da bude primljena Jugoslavija u Ujedinjene nacije, a onda je to bio dokaz da Jugoslavija nije bila u Ujedinim nacijama, pa onda ne može da se proglasi nadležnim sud. Tako da je predsjednik Francuske na jedan ružan i prljav način ispod svakog nivoa prevario novog predsjednika Jugoslavije koji nije običan tim iskustvima. Ali samo molim, znači, ono što smo uradili, popisali smo sve žrtve, objavili 2 puta, 2 izdana knjige Heroji otadžbine, znači imena svih vojnika i policajaca. U tužbi koju smo predali imamo... Da, ali koliko je žrtava bilo? S obzirom da se različiti izvori navode različit broj. Niko neće da uzme da pogleda tu tužbu, ona je na 1000
strana i da sabere. To je sudsko-medicinska dokumentacija. Mi nismo se Dobro, vi ne znate tačan broj u ovom trenutku da kažete. Ne, stvarno ne znam. Stao mi je mozak. Zato što ja sam računao da te žrtve treba da jednako tretiramo, mislim, i da im iskažemo potpuno poštovanje. Znate, kad kažemo između 1.500 i 2.500, to me malo vrijeđa. Prosto mi kažu znamo da je samo sigurno... Mirko Cvetković, bivši premijer, u nekom trenutku saopštio tačnu cifru. Zaista ima mnogo izvora koji tvrde različito. Ono što smo mi ostavili i Saveznoj vladi je, čini mi se, najpouzdaniji izvor i pošto je to sad nama više nedostupno, onda ja molim da to pogledaju iz Vlade Srbije, da pogledaju taj dokumente i da konačno utvrdimo taj broj. Evo sad smo počeli da utvrđujemo kakve su posljedice bombardovanja po zdravlje i po život stanovništva. Ajde onda da ustanovimo i tačan broj ubijenih. Gospodine Šajinoviću, šta je i u kom trenutku je došlo do toga da rukovodstvo odluči da potpiše Kumanovski sporazum i da povuče snage sa Kosova i Metohije? Rukovodstvo je to odlučilo tek kada je dobilo predlog rezolucije 1244. Rezolucija 1244 sadrži u sebi sve ono što smo mi u Rambujeu rekli kao obavezni minimum da bi prihvatili sporazum. Očuvanje suvereniteta, razoružanje OVK, povraćaj dela naših trupa na Kosovo i ostalo. A pre toga, ili pošto smo mi dobili predlog rezolucije, šta je navelo veliku silu da podnese predlog rezolucije? Na Kosovu se posle mjesec dana borbe desilo to da su naše snage odbrane potpuno razorile operativnu moć OVK. OVK u telegramima koje piše svojoj isturenoj komandi pri NATO u Skoplju, to su moji haški dokumenti, piše negde početkom maja, mi više ne možemo da izvršimo zadatak. Šta je zadatak bio? Zadatak je bio da s unutrašnje strane napadnu granicu, dok istovremeno iz pravca Albanije se granica napada također na pravcu Košara, da se probije koridor i da se onda iz Albanije snage OVK, Albanije, Sjuriju, Metohiju dođu iza leđa naše vojske i nanesu nam težak poraz. Pošto je ta koncepcija propala, NATO je odlučio da ponudi mirovni sporazum. Pukovniče Jankoviću, Beograd je najviše žrtava, a vi ste bili zatuženi za odbranu Beograda. Ima u zgradi RTS-a, stradalo je 16 naših kolega. Da li je PVO imala naznake da će RTS te večeri biti bombardovan i da li ste videli na pretpostavljam, vašim kontrolnim ekranima taj događaj? I je li se nešto moglo učiniti? Pa ovako, objekat Beograd kao najveći objekat koji je branjen u PVO smislu, branila je brigada sa 8 raketnih diviziona. Naoružanih raketnim sistemom NEVA, dometa 25 km. Znači, potpuno je iluzorno očekivati da smo mi mogli sa 8 vatrenih jedinica koje teorijski u jednom momentu mogu da izvrše 8 dejstava i gađaju 8 ciljeva. Iluzorno je bilo očekivati da mi zaustavimo svaki vazduhoplov koji prilazi Beogradu i pokušava da ugrozi bilo koji objekat unutar grada. A isto tako nismo imali mogućnost zbog dometa da zaustavimo lansiranje projektila sa velike udaljenosti i tako dalje. Sve ono što smo mogli, sve ono što je ušlo u zonu uništenja, naravno da smo dejstvovali, ne štedeći se i u tadašnjoj brigadi poginulo je 9 pripadnika. Uglavnom na vatrenim položajima i od dejstva protiv radarskih raketa. U sadašnjoj brigadi, to je znači nasleđe svih raketnih jedinica, 28 pripadnika je dalo svoje živote na vatrenim položajima, a 57 je ranjeno. I rekao sam, znači, sve raketne jedinice su praktično izvršile preko 90-97 dejstava. To znači da smo svaki dan, makar po jednom ili više puta dejstvali. Bilo je situacija i primjera hrabrosti da bez obzira što neprijatelj lansira protiv radarske rakete, da nakon dejstva po jednom cilju izvrši se prenos vatre i gađa drugi cilj. Ali na početku sam rekao, kvantitativna i tehničko-tehnološka nadmoć je bila takva da
prosto nije bilo moguće zaustaviti sve. Opšta je ocena da se vojska herojski borila i vazduhoplovstvo i piloti koji su otišli u smrt boreći se sa nadmoćnim neprijateljem i prištinski korpus, pešadija. Dakle, to je opšta ocena. Pamtite li neku priču? Dosta smo govorili o našim pilotima, o herojima rata. Pamtite li lično neku priču kojom je ostala za sećanje? Pa mislim da svi oni koji su izašli na radarske položaje, mislim na službu vojin, na vatrene položaje, znači pripadnike raketnih jedinica i artiljerijsko-raketnih jedinica malog dometa, kao i svi piloti lovačke avijacije koji su se podigli u vazduh, zaslužuju podjednako i veliko poštovanje. Sistem PVO su činili jedinice vazdušnog osmatranja i javljanja, artiljerijsko-raketne jedinice PVO i lovačka avijacija. Naravno da sistem u takvim uslovima nije mogao u potpunosti funkcionisati, niti je bio savršen, ali svako od njih je dao svoj doprinos. Nekada i svesnom žrtvom, nekada uspešnim vatrenim dejstvom, ali je činjenica da smo se borili, trajali, istrajali do kraja uz velika oštećenja tehnike, infrastrukture, ljudske gubitke. Mi smo sačuvali deo resursa i sačuvali PVO tada Jugoslavije, znači, a imamo je i dan danas, znači protiv vazdušnog. Imamo general Veličković, komandant avijacije, tako što je zamijenio operatera, mladoga vojnika na radaru. A šta kažete? Završite, izvinite. Znači, izgubili smo komandanta avijacije koji je spasio reči tuđi život i to je nešto što ja izuzetno cijenim. A šta kažete na neke kritike u javnosti da se političari svesno žrtvovali, pa i te pilote koji su otišli u smrt potpuno je izvesno bilo da se ne mogu odbraniti? Vojnici se rađaju za tako nešto. Prosto kada dođe taj trenutak i onaj momak koji uzme, ima 20 godina i drži pušku na Košarama i pilot koji se školovao cijeli svoj vijek za to. Ja prihvatam svu krivicu na nas političare, ali vojnici su stvarno časno i na herojski način, promišljeno, mudro, junački odradili tu najnezahvalniju i najtežu ulogu u ovome zbivanju, u ovome košmaru, u ovome zločinu prije 20 godina. Evo i Nikola i ja i svi ćemo da prihvatimo sve moguće kritike, ali neka dobiju stvarne pohvale oni koji to zaslužuju. Gospodine Šajnoviću, recite. Niko svojom voljom, pogrešnom ili odlukom, nepromišljenošću nije imao potrebu da usmerava vojnike da izvršavaju svoje zadatke. To je bila naša obaveza, znači da budemo tamo gde smo bili. Zato smo školovani, zato smo obučavani. Svesni smo bili u opravdanost onoga što radimo, svesni potrebe da to radimo i to smo radili i mislim da smo i danas takvi da bismo to ponovo radili ukoliko bi se pojavio nekakav neprijateljski vazduhoplov iznad teritorije Republike Srbije. Gospodine Šajinoviću, šta u tom ratu niste znali, nego ste tek kasnije saznali? Vi ste i suđeni u Hagu, osuđeni ste i izdržali ste 2/3 kazne. Ono što se nažalost dešavalo, čak i kako je Hag presudio je dve stvari. Prvo, da su se zločini koji su izvršili neki naši ljudi desili posle 25. marta, a ne pre. I drugo, presudio je da jugoslovenska delegacija nije kriva za propast pregovora u Rambouilletu. To su važna dva elementa. Nažalost, presudio je i to da su najteži zločini, to su ubistvo civila, su se desili izvan okvira poduhvata za kojeg smo mi osuđeni. Znači, to su izvršili pojedinci. Kako izvan? Znači, i na osnovu čega ta presuda? Pred Hag su izneti planovi i izvršenja svih naših borbenih zadataka. Hag je konstatovao da su se zločini desili izvan tog borbenog dejstva ili po vremenu ili po mestu, ili kasnije ili negde na drugom mestu, a ne od operativne jedinice koja izvršava zadatak. To mi je izuzetno teško palo. Ja dramatično teško nosim sve to što se desilo. Ljudi koji su se smatrali patriotama, imali onolike OVK da udare u njega, a ne u nečije žene ili decu. To nam je palo na obraz, ali... Govorite o albanskim žrtvama, o ubijenju od strane srpskih snaga, masovnim grobnicama po Srbiji. Govorim o zločinima koji su počinili naši ljudi. Naravno, svo to zlo... Jeste li mogli to znati i jeste li znali? Meni je
Haag presudio da ja to nisam znao. Ali ste mogli imati... Znači, on mi je presudio u smislu da mi je negde pred kraj rata postalo predvidivo da se zločin može desiti. To je haška presuda. Bez obzira na sve to, samo hoću da kažem ovo, Srbija se distancirala od zločina. Ostalom, poslala je nas tamo. Sudila je ovde. Svo to zlo koje se desilo ne daje nikome opravdanje za zločine nad srpskim narodom. Jedan zločin ne potire drugi. Zločini se sabiraju. To su dva zločina. I sve to što smo mi platili i podneli na svojim leđima daje nam pravo da pitamo i drugu stranu za zločine nad srpskim narodom. Gotovo da je kraj emisije. Gospodine Buletoviću, kako to da ste vi jedini iz vrha i danas, kako ste sami rekli, posle 12 godina u vrhu, ostali slobodni, živi i neoptuženi? Je li tačno da zato imate da zahvalite Nikoli Šajinoviću? Da, tačno. Tačno je zato što po Ustavu sam ja trebao da radim taj posao, ali s obzirom da sam ja iz Crne Gore, Slobodan Milošević je tražio, Nikola Šajinović je to prihvatio kao prirodno stanje stvari. Onog trenutka kada vas imenuju na tako jedno mjesto, svi su znali da će završiti u Haagu. Prosto to se nekako podrazumijevalo. Ja sam Nikoli zahvalan, ali teško bi valjda ovoga ludoga nekog Crnogorca uklopili tamo u neke udružene zločinačke poduhvate i tako. Ta optužnica je po svemu bila toliko besmislena. Pukovniče Jankoviću, Kumanovski sporazum, neki su generali plakali, po sopstvenom svedočenju i general Lazarević, povlačeći vojsku sa Kosova. Kako ste vi dočekali taj dan, vi i vaša jedinica? Pa, jedinica je ostala na vatrenom položaju još dugo vremena. U kasarnu Jakova smo se vratili negde početkom jula. Naravno da i taj završetak borbenih dejstava bio olakšanje za sve ljude i jedinice, ali brzo smo ušli u neki mirnodopski režim i danas brigada gradi svoju operativnu sposobnost, održava tehniku, obučava ljude, modernizujemo svoja sredstva i očekujemo neko opremanje i unapređenje naših borbenih mogućnosti i operativnih sposobnosti. Hvala vam lepo što ste bili moji gosti. Hvala i vama na gledanju i laku noć.